Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhabat saudara lun, kamu rumpok lom dengan Abu Syik. Ya, Abu Syik dikini cerita baju ke perkara ulama zuhu. Jadi dekat ke ulama zuhu mencehu dong bak pintu penguasa. Jadi hai saudara mentuah menyurung drone biarkan ulama suhu sajan penguasa zalim. Jadi baik mengharapkan akidah urung drone akan kong. Yang ulama suhu yang ka diundang oleh penguasa zalim Jehovah Istana Raja yang kau Indonesia yang musabuh baik nak harap ulama. Harum menyaurung drone nak pegah yang ulama. Harum. Ulama karena na ulama suhu je nak pegah menyo ulama warisatul anbiya jino hai lam detiknya gerham kutuk oleh Allah. Yang melainkan asa yang munafik memandumna. Yang diundang oleh Jokowi para sahabat Istana Raja padumpluh drona ulama Aceh nyan kon ulama. Kon ulama nyan mamandung kon ulama. Nyan asede nanggap laju asede yang mengharapkan proposal bak berhala. Nyan mamandung ada meserban ada janggut ka putih, janggut ka kuning, janggut ka panjang, nyan asede mandung. Nyo Abu Syik urung kesin yang pegah banyo. Menyo memang betul yang lon hujah nyan ulama. Demi Allah lon siap lon terima kutuk daripada Allah. Siap pajan mentong gebi kutuk kateh lon le Allah lon siap lon terima. Tapi nekalon yang akan ukepa yang akan menimpa ateh bangsa Aceh ateh serama Mekah. Akan nekalon sidram tuah. Lon hanaya lon hujah ulama suhu laknatillah. Demi Allah demi Rasulullah lon pegahnya. Hanayo ilon melainkan walikuh ulama asyid. Ulama lawang yang pon dipoh di Acehnya ke ulama lun, wali lun. Segelam Tengku Bantakiah dipoh, segelam Ahmad Dewi dipoh, maka awai tak dipoh Tengku Syafi'i bin Amin, ulama lawang. So na tuntut teman ulama yang kali dipoh ledro le kafe laknatillah. Toh ulama yang tuntut, cip long pegah dia, toh. Baik ulama dro. Kabunyo Abu Jin, Abu Hiblis. Hiblis memandumnya, setan memandumnya. Yang perute burung tujuh meserban menyo Islam munafik. Yo Abu Syik berapa kon urung lain. Baik nak kira le urung drone lun kayo tat lun hujah ulama suhu laknatillah. Demi Allah